Nawe uri fande? Nawe uri fande? Manzi uri umuntu ukomeye wowe rwose ariko si ibintu n'iki. Toka. Nta muntu ugomba kujya akora siporo muri iki kinyejana yambaye nk'ibi byera. Mugomba kwambara amakote. Ubu ni mugakora siporo original. Twikomereze mama. Ukomeze ngaho. Kumuda tahas. Kumuda ta. Ndacheka muza kazi. Ndiyo fund. Ntumaze kuruhara? Minachoka. Unachoka? Sana. Reka dutahe. Tahe tize zikurikiye. Uranizo aho gutaha tugende twitera amazi tunahindura. Si byose? Nibyo twagiye aho. Harje sucanura? Ngano. Utahe pfiyo mu mikoci. Sabwo nawe muri siporo z'ubutaha. Genda uje kwitera amazi. Ndarya n'utuneke. Ugomba gukora siporo kugira ngo umubiri wawe rwose ube mwiza nyene utohe. Sibyora n'urwo ruhara rugende. Sawa turi amavuta nzasigamo amavuta. Oya rwose.
nese ubwo Yesu nashimwe fande ko mwantangiriye mu muhanda se mwaretse nkatambuka. You know you can be prosecuted for that. Surprise, motherfucker. You know you can be prosecuted for that. You know you can be prosecuted for that. Akuse nk'ubwo namwe koko. Iki nese ubwo koko namwe mwamfashije koko namwe koko You know you can be prosecuted for that. arya ngo nuko nataje muri siporo nambaye ikote nicyo cyatumye unyica. Gusa fana ntago rwose nago nakwishe. Ushatse kuvuga ko nataje muri siporo nambaye bogisa. You know you can be prosecuted for that. Amarasi gusa fana nago nigeze amara yawe. Ceceka ngaho. Ese nkurikize utandeba. Nese nkurikize nese nkuriki fande nkuriki basi. Zibaho ngaho.